Kapitan Inteng! Ay na, nagdakkel ti payout ka. Manipod iti investment ko at 10,000. Hey, naimbaglaang ang tanagin fesa. Saanan ang masapaw ngagtrabaho ak. Ay, orayot laang ang ti payout ka. Buyan! Kanya pa lang tararamidam. Tumakder ka ditan, tamapantag trabaho di bangkag ta. Ay na ba daw nga? Ay, sana kung ngagtrabaho. Na, apay ngay. Pangalaan ta nga iti kaninta, no saan ka nagtrabaho? Aw, makitam day tao. Ay, wow. Nagkadumot din ang kwarta day tatuyang. Sa dinaw, tinangalamit ti day ta. Kaya't mo amaamuan no sa dinaw, Ay, ang mga no tinakaw mo day ta. Ay, sus! Sana? No kayat mo amaamuan, no kasanuan na addaanak iti kastoy a kwarta. Sumurot ka kanyak inton bigat. Ay! Kanya tan aramidin ta dito'y coffee shop, tuyang. Urayin ta ni sir. Sino, sir? Jay head ti cash investment. Isaw ti mangipalawagken ka. No kasanaw ang naaddaanak iti kastoy kadakkel a kwarta. Nay, adday tanan ni sir. Ay, iso ka di day ta. Pasensya kayo, no pinag-ururay kayo. Ah, Adang amin kliyente akin na sarita. Ay, okay lang, sir. Ay, kuagayam, sir. Intugot ko ti asawa. Ta interesado ka no iti cash investment nga offer yaw. sige, sir. Isuro na ka, no kasano ka pa aduan ti kwartak. O sige, rugyan tayo nga roden. Dumngag ka na imbag, badaw. Nagustuhan nyo ka dito, offer ko? Uwan, sir. No kasta nga rod, mabalin nyo na rugyan tayo invest. Mano nga iti starting investment, sir. No, ada 10 milyo, mabalinan. Ha? Ay, Badaw, usara mon jay bayad ti kalding mo. Nasaysaya at lata at ti kastoy. Tauray santan nga trabaho, kat manay nayunan ti kwartata. Kan may sa, dakkel ti interest na. 30% monthly ko naman. uwan. I-invest ko ti kwartak. Tapno oray sa nagagtrabaho kat adalat ta kwartak. No, dapay kwartayo, mabalin nyo mo't nga invest manan. No, dakkal ti invest yo. Dakkal mo ti interest am alayo, intun payout yo. Ay na! Wow! Ay na! Nagsaya atin ti kastoy tuyang. Si Manay. Ay, katuan mo, naala kong ti umuna a payout ka. Kat inton sumaron no a bulan, duwatan nga ag payout. Ay! Good decision, ma'am. Sir. Tuyang. Anya nga tanong ila ko tapay di dua akal ding ta. Tapno inayon ta nga invest. Mabalin may, tapno dakdakkel ti maala ta a porsyenta. Sige. Rugyak nga roden nga ikontak di kalding ta, tuyang. Muna, agpanunod ka pa'y, nuan niya ti mabalin nga ilako ta. Panunod. Amukon! Di kawitan ko tuyang. Ilako tamot lang dayay. Kurso na da ngamin ni pare inting dayay manok ko kahit. Ay, wang! Kan ilakok mo't jay sofa no asino ti mga yat. Iti kasta, manayunan ti kwartata. Ayun tuyang. Duwatan taon nakabaknangan di ti barangay tayaw. No dakal ti may imbista. Saan ta amabannog? Saan akas kini marikwanang amabambanog ijay tersina na? Ket saggabasit laeng mati-income na. Uray ni pare inting an-anusan nalatan tagtrabaho di barangay hall. Ket manulaeng mati honorarium na. Nagbasit. Ilakok ti sofa, Violet, ang mga nukayat mo agatangan.
Ha? Nay? Apay ngay, nana? Basta, kayat ko nga ilakaw. Manongay ti panangila ko, nana. Ay na, nalakalaang Violet. 7,000. Ha? Aw, anya. Gatangam mo no saan. Tano saan, ikontak ko iti sa balay. Nana? Inak ibagakin ni Maribanang, bareng kayat na agatangan. Alaan, nana. Padasam akasarita ni Nana Banang, bareng gatangan na. Nagadupay lang nga style mo. Ngam di mo matgayam gatangan. Kundi damag ka pa iti presyo. Ha? Makapasoron ka, Violet. Naa? Ay nagtararamidam dito barangay hall paray. Saan ka kadi abise, pare? Dalpasan dagiti pipirmaak. Anya ti bagam. Ilalako nga medyo kawitan ko, pare. Amangan no kayat mo agatangan. Kat no paboritom ilakom da di amanaw. Ay, masapol ko nga minti kwarta, pare. Ay manungay. 5,000 only, pare. Nagbabangay pare. Russell nga min, pare. Ay alak nga ro pare. Isa ganam taon. Ta itag kunto ti bayad na. Ay, pare. Ngam, cash Kus! Inton malamot lang. Ay naimbagla ang taimay ka dito balay, Kwarog. Abay ka di antay. Anda ka di parami diyaw. Awen, tulungan man ni uncle mo amang bagkat iti sufa ija ayan damari tuyang. Supa. Wen, gatangak jay sufa damari tuyang. Kat no paborito na day diya supa. Ay saan ka no ita, Kwarog? Isungarod nga ilako na kanyak. Nakaskas daw mo't day tantay. Kalat mo't ti panangilako ni Nana Tuyang iti supada. Ay kasapulan na kanuunay ti kwarta. Ala, tulungam to ni uncle mo inton madamdama, ah? Unantay. Tiksandak tulaan nga ininton mapan kamain. Sige, nasayat no kasta. Tulungam ni uncle mo, ta isumot lang ang makiusar ka iti sofa a ginatang ko. Maray, gumatangak man iti tinapay. Mano, Mare? Talo abalkot. Nay, awan ka dit madlaw mo, Mare. Anya kumangay, Maray. Ado ti tao iji balay damari tuyang itay. Kat? Alalaan da mo dagiti gamit damari tuyang. Ay, inla ko da ngamin ang dagiti gamit da, Maray. Ginatang ko kit din ajay sofa. Isu tinapan innala da inting kan kwarog di taayan da itay. Apay ngay nga ilako da. Umakar da. Saan kun adinamag? Takunak no jay sofa lang ti ilaklako da. Takuna na akasapulan na ti kwarta. Ay, apay, saan ka di nga imay dito'y tersenam? Saan mo nga rod, Mare? Isa mas daawak, tanayruar mo't amin agamit dan. Awam mo nadakdakamat na kanyak nga umakar da. Manungayan day ta na paglakwan tatuyang. Adan 39,000. Ay, nagsayatan. Nayunan tapay tuyang. Iti kasta, dakdakkel ti interes a maalata. Di kaslag susweldo tamadlaing iti binulan. Wan, asino ngay gayam ti mangala iti do akalding ta? Ha? Ay, ipadas ko man nga ilako kinikwarog jay maysa. Agawaam ba daw, sayang dagiti aldaw alumabas. Ay, tuyang. Nakaawid nga tan ni kwarog. No sanak ngagbid daw, iso jay limabas itay. Ay, kasta nga raw. Mapanak iti balay na tuyang. Na, katnurabeng. Urayin Nalang raw, ingkan. Bareng gatangan na. Siyak, mapanak tumat ijay ayan ni Marikwa ng inton bigat. Sigurado agatangan na dyan may sakal din ta. Kwarog, nagsapa ka mo't nga imay dito'y balay. Mabalin ka diti bumulod iti kwartayo antay. Naa, anwam ti kwarta.
Gatanga ko madya kalding datata ba tao? Ha? Uray jay kalding da? Ilaklako da? Unan tay, imay nangarod imbaga kanyak idirami. Nay, apay nga ilako damutan amin agamit kan karaman dagiti taraken da. Ti ko na ni tata ba tao, kasapulan dati kwarta. An-anwan da ay ati kwarta. Jak man na mo antay. Awan mo tinadakamat na kanyak. Kun may isa, mabayinak ngagdamag. Ang mga noy bagana at chismuso Anya nga antay, at da ka di may pabulod yung akwartayaw. Uray 2,000 laang. Mabit lang adtoy ti 2,000. Ay, agyaman ako na antay. Sana balay. Bayadak to adagaw inton at mapasadaa. Anya ti masapol mo marituyang. Umay ko la sa ludsudan, no kayat mo agatangan dyan nabati akalding may, kapitan. Na, aguray ka man. Apay nga ilakla ko yung amin agamit, kantara kanyaw. Ay, umakar kayon. Saan, kapitan? Kasapulan milati kwarta. Ay, pangusaran nyo ti kwarta ay amaray. Apay ang masapol nga ilako yaw, ti gamit, kantara kanyaw. Secret. Na- Saan ko nga ibagbaga? Aw, anya nga'y kapitan. Gatangam ka DJ kalding maywan no saan. Tapno amok no ikontak ko iti sa balay. Tapadasak nga ilako kin ni Marikwanang. Bareng gatangan na. Naiinbis mo ka di amin ng jay kwartata, tuyang? Wan badong nalpasan. Very good. Urayan talangan ti porsyento ti kwartata. Wala, mabalinan amat maturog talaptan. Ay katuan saanin ang masapol nga agbambanog ta pa trabaho di bangkag ta. Ayun gayam. At iti first payout mo. Inted ni sir. Oh, Ne, awan pa'y matimay sa bulan bonus mo kanumot Ay na! Nagsaya atin tuyang. Ay na, sigurado abumak ng taadagos no kastoy akanayaw. Sigurado day tan ba daw? Maartapan tantaon ti kinabak ng dapari inteng. Kat numapasamak day ta. Agpatakder tanto na dagos iti mansyon ta, tuyang! Marikwanag, kasla saan mo't na mapmapandamari to yang kan pari badong ije bangkag da. Talaga asaanan, Mare. Saan damutan alumablabas dito tersenak. Kanayo na nakalukat ti tawa ti balayda. Wen nga rod. Mas daawak no anyat nangusaranda iti bayad ti gamit kan tarakanda. Day tamot nga rod ti pagsarsaritaan mi kan ni inteng idinaminsan nga aldaw. Ay, pinadas ko tinagdamag ka ni Marituyang. Secret ko na naman. Na. Ay, amo Mare. Atapon ni inteng nga mga no inyinvest da Marituyang ti kwartada. Nakaskas daw kanu nga men. Tapot tatmat ti panangila ko da kadagiti gamit da. Kan kadagiti taraken da. Kan masapul pa'y akash. Wun nga raw. Ay, saan aya nga idinagsasarita tayo kada Marituyang dito tersenak ket nadakamat nati may papan kadagiti investment. Ay, win nga rod Mare. Agam narigat mo't no makibibiyang tayo iti desisyon da nga agasawa. Wan matkit di Iso abay-bayan talat taidan, Mare. Ay tuyang, katapusanin. Imawag ka din ni Serken ka? No sa dino ti pangalam iti payout para itaabulan? Badang, Na, apay akasta ti langam tuyang. Payout ta ita. Kat sigurado adakil ti maala ta. Ngamen, dakil ti investment ta. Iso nga umisom ka na tuyang. awanan badang. Anya ti awanan? Awanan ti kwartata.
Kasanong awanan? Ay, saan mo ito na maawagan ni Sir? Na, Namin anon nga inawagak ngamjak makontak. In black nakpayan iti Facebook. Ay! anya! Ay, sa dino nga yan, ti pang sapulan ta iti day tataaw. Diyak ka mauno sa dino ti balay da. Ay, sana mabalin to yang. Sapay inyin vista amin ti kwartata. Ay, madanaganap. Anya nga'y taramidin ta itabadaw nga. Ay, mapantay di barangay hall to yang. Agpatulong ta kini parintay. Damari tuyak kan pare pa doon to sumungat. Agdardaras da pa. Anya nga tato umay damanan ibaga. Ay, kapitan! Tulungan na kamay. Pare, Ay, awanan ti amuming asit gano di si kalang pare. Gayat ti parikot yaw. Nabiktima kami iti investment scam pare. Iskap! Won, kapitan! Inyinvest mi amin na kwarta mi ti dayjeng nga scammer. Saan mi mat nga mo nga itaray na gayam ti kwarta may. Pangasim pare, tatulungan na kami. Ambuyo deta nga scammer. Ay, dati tirupa na, kapitan na. Dati ito'y cellphone ka. Na pa nagrup-rupan na pala ang kat scammer. Kapay namin ang nagpaluko kayaw. Nainganyo kami ngamin pare, iti 30% interest monthly. Nagdakal na. Ay panagkunak, kat marigatan kayo namang sapul iti day tata. Ay, Ha? Kasano nga nung naglumang. Kesa di nung iti pang sapsapulan tayo. Ha? ay na, tulungan na kami kadi, kapitan. Naskan nga isubli na ti kwarta, may. Ay amuyo ka din, no niya tinaganti kampanya, ang nag-imbisan niya. Sinalunsod yun, no register. Ay na, saan mi nga amaw, kapitan? Ay, dati kang baliw, ano? Sakbay kumaan nag-invest kaya. Nag-background check kayo kumapay. Legal mat lang ti investment ngayong upar da. Bueno, saan? Kadbay sa? Interest pa lang. Madlawon nga scam. Ay, agasam nga dahil 30% interest man lahay. Kasano nga'y amaalam iti kwarta, may, kapitan. Ay, amaw. Agbalin ko mga adal da ito'y kada kayaw. Saan kayaw? Basta-basta agin invest. Ag-background check kayo ko muna. Saan agaputan na nga ito ti interest ngayong upar da? Kahitag-invest kayo. Laglagay pa nyo. Awan, ti easy money. Ay na natonyang kentatabadong. Pudno ti ko na ni kapitan. Awan ti easy money. No kayat yu ti ag-invest, bilyan nyo ti pag-investan nyo. Ken kang ronana, ag-background check kayo. No registered data nga investment company. Tapno saan kayong amaloko. Tuyang! Ingka na bumulod iti walo at tugaw iti barangay hall. Apay, agpaskan ka? Nagloko kan tuyang. Di mo amuay nga gibunbunong dan iti relip iti kabalbalayan. Ngam saan dan nga umunag. Kargaan dalatan dagiti tugaw ang may pwistaw iti ruar. Apay nga rod awalo atugaw ti ipan mo di taruan. Iso may tidamag kaw. Numano ti tugaw ang malabasan da. Iso ti pisukan da. Anya? Iso awalo atugaw ti irwarta. Tapno ado ti maawat ta relip. Ay, tulisan ka talaga ba daong? Anya, Di mo na awatan tinaipadamagkan ka? naglawag may tinanggag kaw. May sa atugaw laeng iti kada pamilya ti mairuar. Mala, duwang arudan ti irwar maw. Ta sayang may tuyang. Sino ay ti ilaklak mo ba daw? Kutsagay sa ta Ibagata adwa pamilya ti adda ditoy. Anya, kasano adu a pamilya? Ket dudu atamot amakit kita ti sangalubungan. Kituray makita da adudwa ta. Ta ibaga kasaan tang agkabanga. Anya? Pengay, adidak inikan iti amelioration ko dito barangay kabildatan. Mas daawak kang ka. Sika ati pakas daawak. Kasinsin ko akabus-busis ko. Jakmat imbagbaga.
Kat no insurat da dependent mo ni Manong Tasyo. Anya, jak mat imbagbaga a dependent ko ni kapitlok akasinsin ko akabusbusis ko atasyo. Na, Sige man. apay nga raw nga insurat da. Imbagam samot ngamin nga agkabangat kasinsin ko akabusbusis ko. Jak mat imbagbaga akasta kasinsin ko akabusbusis ko alakay tasyo. Bawal to pa ti kapitan kuno barangay official nga umawat iti social amelioration. Ay, amo yung amen. No agkaba nga, wenno dependent mo, ti kabalay mo, talaga nga awan maawat yo. Wenno saan, ti head of the family ana ilista, iso ti makaawat. Ay, nangruna kat ni enteng ti kapitan iti daytoy a barangay, iso abawal. Puno day ta. Kapitlok atasyo akabusbusis ko. No kasta. Imbagam a dependent na. Kapitlok nga inting akabusbusis ko. Kat no saan man? Malagip kon. Idi mangmangan tayo. Naira na nga di may nag-interview. Kasinsin ko akapitlo, akabusbusis ko. Wala niya. Malagip ko man. Awan mo ti imbagbagak. Kasinsin ko akapitlok, akabusbusis ko alakay tasyo. Apay, no nagkapangan kayaw, agkaba nga kayo matan. Kaya muda siguro, kat may sa to'y balay tayo. May samot ti kaldero tayo. May samot ti paglutuan tayo. Ay nainteng, imbagam ko mga at tagadaya ni Mang Tasyo. Amuda mo't atagadaya. Nakita da ngamin. Saan kami lang nga agkapkabanga? No di kahit agkapinggan kamay, agkapkabusis kamay, agkapitlo kami pa. Alan nanakwanang, tukawamon dagiti bumalay. Tao mahidan alain dagiti pusit da. Sige. Indang! Sabiyaw! Umayo alanan to'y si Dayaw! Mangyag kayo itipinggan na pangikanyaw! Ay, awan ti pinggan ay nawan. Uray plangganan ano isotyanda! Saus. Ay, Ay. dagitadan nanakwanang, dumarupdan. Ay! Umayat mo ti batang yapaw! Sagay sa laang! Unay ay, kas dala maag-agawan. Darasam tuyang, at dadan iti batog ta. Marituyang! Aguray ka tuyang, tasyak ti sumungbat. Awan ti pinggan, kada planggana bakantay. Awan ti babasit a pagkargaan. Uray labaditan na ano isot adda! Tuyang, daitan batya ti ipankaw. Tabaring ad-adaw ti kargada. Na, awan mo't karga tabat siya nga insang put mo, badaw. Daytoy nay. Adda dito'y dakulam kaw. Dua abusay. Ne. Ay! Maragsakan ka. Tuyang. Idinto tabaluksawak unay. Ay na, kasanaw kat batya ta insabat mo. Dua apiraso mo't lagayam apusit asangadangan. Inton malutaw, bababasit tumanen takumriate. Ay! Di naman ngamin impok kaw ti kastoy. Umayawalaan to'y dua piraso apusay. Ngay luto yaw. Kunada kuma. Tano ima-ima ako na si Mabat. Just kay. Mala, iadubo marudan. Iadobo nga. Nukom sa anay na dumanaw ni ti Karabukaw. Ay kat ngal-ngalen talatan Ngal-ngalen ta ngal-ngalen santan nga alimunan. Anya, pagbalinan ta babel kam. Apay kay may kadito'y balay na naikang. Awan pa'y kadwayo nga imay. Amang ano maidugmam kayo. Ay, siyaos, kapitan. Ulay duduo ganak adiyan. Napaltakak pailaan. Ay, laydam. Takaritan ni kas jogging. Ay, karitan ni kapay ay mansang golsike. Ay, laydam. Ala, ay man plastar ka aday. Tasampulan ni ka. Di ka dalopisa ka. Mamati ako na napigsa ka.
pa nga one piece mas mo. Ay. Ah, Sunay nang wanay. na, Naku na! ay, hindi ka mag-agungat. Ay. Kandak mo tan. Awan nga min makita asuot yo. Ay! Insukibot ko dito'y brak! Ah! Wadas Ay. na! Na! Ay! Ay! Anya, Ay! Ay! apay ka di nga imay kayo. Ay! Umayak ag reklamaw! Sino ti reklamo yaw? Ay da kayaw! Sisik ah! Ay, Sisik ah! Pagkakabawan na kung dati abak. Ay! Ay, anda nga ti basol minana. Ay! Sik ay, Kapitan! Na, Kapitan Intay! ah, Apay nga adenak, indawatan! Si indawat yu ay pilak! ay, jay social amelioration? Aw nga raud! Nakaawat nga min dya anak yu, ani Lili. Ah! Iso mo timang bibya ka da kayaw. Iso ti ka balayo. Iso pa ti ka balayo. Ay! Iso, Sana din ibagbagak! na, Ay! Sanan banga-banga di bagbagayaw! Ay! Binangad nikat! Laitam! ya, Ah! ya, Lika! Umali ka! Taman sanggol ta! Ah! ay, na. Mayat lawak. Na! Apay nga tadag ito at taang. Basta adda relief, adda gulaw. Awan ti gulaw, no awan ti lukaw. Anyat kahit mo asawun mo. Siyempre, no adamang lukaw, adda gulaw. Na, binaliktad mo la dya imbagam ito'y Si kaman matilukwag, no di ka agpungtot, intay. No nagpungtot kan, adda gulaw. Ay, sus, no siyak dagpong taon. Sa anak mo't amang gulo, He? Saan asika, ti kayat ko asawan? Ha? Saan man ang asak? Sino nga ron? Ay, naintay. Nagrigat ka ayan akasarsarita. Naggulo ka. Na, Ay! Siyak maninti, nagulo. Just kiday taabanang, Awan pa sirbi na mo't adong-dong. Pinanawan nakmanan. Ay, siyak maninti sumuko. Ay, una yan. Naimbag ta nasabat ka, kuwaraw. Apay ka day, tataba daw. Nasakit, tinakam ko kin ka. Ha? Anyat basol ko kan ka? Dahil di bonong yaw kin ni Marikwanang apusek. Hoy, hindi pa ila napanalawas day joy Ay, uray idi napanpayataway. Naimas ka day, tataba daw. Tinto pa'y di mano ni ti karabo ko. Anya? Amo makumsan no may lutaw. Duduaki din timbonong yaw kin ni Marikwanang. Nasakit la tinakam yun. Ayangan ang nayon kumamit. Di ka lang ninayunan ang tiwalo a pirasaw. Sagduduhamat at talaga iti kada pamilya. No agibonong kayo matakit yun namnamain nyo matanga dumanon ti bituka. Ha? Siguro, kinontrol mo. Tapno ado ti mabati ang mapulutan mo. Ha? Nagalas mo ti pa nagsasaam, tataba daw. Jack tupay pinabayadan ti gasolina ti tricycle ko, kan bannog ka. Nagkunang aming nga ilibrim ti gasolina. Kinbanog mo. Kalpasan na. Ikwits mo, ijay pusay. Yay. Kasta ka day, Kapitan. Ewan, naimbag tasan ang tinutupan ni Kwaraw. Nasakit nagsasaw ni Paribadong. Nagpapabasol. Ay, inggaraw naman gaya man ti kinareklamador na. Basol ayan, para bunog may. Jay nangitid ate akin basaul na nagbabas say tinted na. Amuna akum sentipusit no mailuto. Duduakit din tinted na. Agyaman da at adapay na itod. Pati ka di si Katuyang kat agreklamo ka ba? Ay saan, Kapitan? Never. Na, Oray man sa nga pulo a kilo a puset tigatangag. Day talakit dain. Ha? sagana kayo kabarangayan! Tadda manin itid da arilip! Ay, agyaman kami Kapitan. Tapnusan na ma-violate ti distancing. Da kami na barangay officials kan dagiti taga munisipyo. Ti umay tapno agitad ka dagiti relief iti babalayaw. Kuyugon mi ida. Katkas iti sigawd. Agirwar kay latan kadagiti tugaw.
Ta idisudan tulatan, dagiti relief. Pare, mabalain ti agi kabel iti dua atugaw. Dua ayat ti pamilya pare. Dua mo't asasawam. Ha, ni Kapitan Mike. Damdamagag laing no mabalain. Ayaw ni ka. Badong. Magkaliak abag. Agsawak mati sa maglisi ka dita. Sus, Yan na. Ay Kapitan Inteng. Iyay. Ay idawatam abusakon. Umyaka. Ay, may kan kayo amin na. Uray pensunada ka. Tadamot nagan ni Lili nga anak yaw. Ay, pagat si Lili mo. What si siya ibagbagam? Yan wada akmat. Ay, kursunadam samat din anak ka. Nagrugit mo ti kasta kapanunutan yun, nana. Ha? COVID time. Kasta pa ti mapanunot yun. Sino'y amok ngay. Na. Ay, tatuan samat. Ay, kursunadam si Lili ay anak ka. Ay. Anya ti amo tayo ngay no kasta nga agpaisaw baray. Na, tamakijudun kamit iti nagrugit kan binabagtit a kapanunutan pare. Anya. Imbis at tumulong ka para iti kapya. May saka man. Durugista. Ay protais, Kapitan Inteng. Na. Ibagbagam ki day nga adi ka. Apay ada pa maniknik mo. Durugista, kung kunam ki din. Pudlumot amang dudurog ka. Iyay. Durugista, mandudurog. Awat pa na saya atkin ka. Durog dito, durugista. Anya. Tuyang. Naga daw tinsang pitkwari life. Mabsog tamanayin tuyang. Nang taktakawam kadagita nagado abagas ken groceries. Unay matatakaw ngay pagbagamon. Amom tuyang. Adda utag kaw. Nagpalistaak pa'y di takabangibang nga ilay. Di tayan ti kapagya. Anya, ay sus, nagluko kan ba dong? Tagtagaray. Imbagak ang naistrandada. Kindad dumapay. Iso ang nakaalak pa iti 8 mail. Ha? Ay sus, naglawag. Kompormi man di tantuyang. Tagtagaray. Ha? Sino mamadaytan na disturbo? Mala, ingkalukatan, tasi ka tinakatakdirditan. Ha? Pinusasandak, sir. Ha? Kaduam dagiti pulays? Parintay? Ay, saan ka na kundi damag? Ha? Sikati rumbang adamaganda. Tanagtulisan ka kanaw, di ka bangibang nga ilay. Mangibabain ka iti ka barangayam. Ikanda kamit. Hanggang di ka latabap-map na. Ay, kasya nagparintay. Kasya nagparay. Tulungan nagparay. Ay, saan? Sumurot ka di presenta. Barang ada pa relief ang maalam ijay. Ay, saan ka din na paray? Kasya nagparay. Ay, di ka presento. Sublim amin a relief kung amin a kwarta na awat mo. Tando saan? Mabalod ka. Ay, saan paray? Kasya nagparay. Saan? Ay, anya ngay itatatabadong. Paisublida aminen anawat mo. Gapo iti naramid mo apan ng loko iti gobyerno. Di kan tumit mapnek iti maitagkan ka. Ay, kabaranggayan, di tay tultuladan dagiti managkusit. Taadda ka ibatugan da, apan no sa. Nakapasyar kami pare. Rina biimat nga agpasyar ka dito, Badong. Kunam Inteng. Pudnumot paray. Hamumutan maray. Good boy itaw. Managtulong nga kadagiti ka barangaya. Kadagiti barangay official. Nga oray sa anak akagawad. Wino tanod. Makipagronda. Agdalaws ken aminay. Ay, no kasanumot ti kinagagat ni pari Badong. Nagagagatak man din. Kasakit nga ron ti kapitan ang mangidada ulo iti kinagagat. Ken kinatulnog iti barangay. Kat, nunalpas mo ti trabaho yo, pari Badong. Apay adito'y kapay laan nagdiretsaw. Apay asaan nga ije balayaw. Siyempre, maray. Agrelax mo ta. Agrelax kami, kani parinteng. Kahit rumwar kayo manan. Ay namamugto ka talaga. Ay talaga. Hay, amok.
Dakas manan ti panggapyaw. Ay, kung nagtumod ang mamugto ka. Pati saan apod no kat ibagbagam. So, correction please. Awan tinakas panggap ka. Ay, amamukan, inteng. Maray, napugtuam nga rod idi Ani pare inteng tagbalin alaber mau Ha? Ay, may saka mat. Tila ibagbagam, pari badong. Ha? Ha! Kalukwan ti amuyo adwa. Amuklatan ti stylyo. Yan tangay aglibas kayo matla ang nulapdan kayaw. Sige, palubusan kayo laptan. Go! Na, Tada kamin tumati go nga agaliwaksay iti rabi ay. Or-orayam ka ditay labar mo, Marituyan. Ni kabadong ti kayat ko asawain. Ay, saan maray? Ni badong timang stress kanyak. Tadi na pa'y amo ti agapaw. Naimbag pa'y di manok. Tala sa ispaylaang nakaapunon. Anya? Da kaya ti agpungtaw tamaksayan ti beauty. May mayat ano agpungtot kan ma-stress ka kan ni kabadong tapno so Meksika. Ay, saan maray? Asit ko dagito'y tabakas kada bilbil ka. Oray uy-uyawan nak ni badong. Apay nga, adi mo kaya't amaksayan tatabam. Madi anog balinak akul lapay. Di pa'y kat nalaklakan akong apidutan ni badong. Pidutan! Apay papel apid-pidutan. Kaslakastan no agbalinak a paperweight ay nanalakanak nga ipaladaw maray. Ha? Di kayat kaw, isaw ti salapay kaw nagloko-lokaw. Anya? Nalpasan ti pa nagtrabaho tayo di barangay ang kail. Sumublat magtanti relaxation. ay, wan Mapantayo nga ruda nag-relax di ay uyang tayaw. Ay, wan Nangina kiti jay, kwaraw. Nawan mo tinalakay ta. Ti kayat ko asawain. Ag gasolina tayo pa iti balay. Tapno saan tayo to na makado itirwar. Sapay nangina ti mainom itirwar kay. Ay, gusto ka pare. Paray. Saan ta na mapanagsukat Di dakto man palubusan ay. Naitakat ti kunak. Tadi kay nagtalinaid abaro akas kanyak. Ay unan niya. Apay pare, masayangan ka manan iti asawa. Ha? Kwa, paray. Ay, nasuya kan sa mitin. Ha? Nyang kalmay. Apay, taba ang makasuya. Ha? Si kakadidayta, Marituyang. Ay na, kas kamulan nakakitan iti artista maray. Mala, pastriken nakpay. Tapno makitam anaimbag to'y kinaposaksak ko. Ay na, kas kamutla clown iti dayta alangamaw. Ay namaray, kastoy alangati kayat dabadong ken kapitan. Ay, kayat ni Badong tigas taalangam. Saan nga road? Iso at tinulad ko dagiti GRO at kataptapal ti ropada, ta iso ti pagaayat na. Kayat da mapanbuy-buyaan ti ropa na tapal-tapalan, ken bagay dagiti ampang iti pagsasalaan. Ay, anya. Anggam no talaga nga ipatpatag wenno ay ayaten da tayo dagiti asawa tayo. Saan da ko man asumirip iti club Ay, pagaayat da dagiti babae ijay natapalan ti ropa da. Ay, maday ti kasta nga aramid ti asawa. Nga rod iso atapalan mo tarupa maray. Ah, Ken agbado ka iti kas iti badok ita. Sa tamapan agrampa. anya. Mayat ti agrampa iti rabi maray. Umay kakit din, bareng makasarak kamutin iti pakiasawaam. Ay, baybayamon day ta sa asawa. Sigay.
Basta awisan da ka inton rabi ah. Ay, mga no, no makarana tayo iti rapist. No kayat da ka ah. Anya jay ko na maray. Ay naday tantumot rep-rep ti sang kapanunot mo. Kaslakit din kayat mo ti maray. Ay, pakpakawan berde. Anya agapungay. Jak pagtatakkunan ti lalaki, anya. Mala, saan no saan? Angam no repanda ka. No, thanks. Next time na lang, kunam. Di kamot matataon dito balay tuyang. Hindi saan ako narumrumwar. Si kamot tayo ti agkararwar. Di nakpayan panpansinay. Makadlaw ka matgayam, badam. Why, nadlaw ko nga raw, apimintas ka pa yan. Kan, nakabangbang luka. Bulaw, sang kauyaw mo to'y bil-bil ka. Ibagbagam akas ladaluyaw. Si kamot, sakpala na ibagbaga. Una amaon. Sigod nga main, alalaisin na. Iso nga una akon ti madi nga isawang mo. Apay, di mo kayat nga ibagak anapintas kin nagbanglo ka. Iso akailiw ka unay. Arakupan ka magkiti. Ay, isaws. Di mo idakot tabagim kanyak ta mga nuad da COVID ma. What? Awan ganas ko kun ka. Ta sabali ti mapan mo boy-boyaan. Idi da ita, tuyang. Nakapinpintas kan tupay. Iso nga ron asikati inasawak, tuyang. Ita lang nga ibagamdag ita. Itataawanan ti ganas ko. Ha? Awan ganas mon kanyak? Wan, tadagi jay kaparparagpag ti pagtatakkunam ang mapanboy-boyaan. Balyena, kaskadadram kung kunam kanyak. Iso sige, you are free as the bird. Ala, di kan bibiyangan, tadinak matan biyangan. Nalawa. Madiday ta ato yang. Madayday ta nga ibagbagam. Ayawanan pinansinan, taawantan. Anya? Pare, dakal ti parikot ka kun ni tuyang. Ay, Apay nga ibagam kanya kat asawa bet. ay, una. Ta si kamot ti kapitan pare. Kabkabilin na kaayan nito yan. Siya ti dandanin mang kabil kinkwana pare. Anyak basol na. Naka-lipstick laing kat kunamlan asinaw. Anya? Nuara kopag. Maday. Nuagkat. Maday. Anya nga ti kaya nasawan pare. Iya. Ha? Ay, abak yung matenti agayan ayat nga pinpin nakipot. Silang. Ay, seryoso ak pare. Ah. Nukas jay lata papaidaman nak ni tuyang. Madisnog ka. Yay, unak no asinon ti masabat ka. Hey, si kaday tanan na tuyang. Katuan may. Ha? Apay, anya ti panagkunkunam kanyak. Kwa. Na, Ay, apay ngagkatawa ka ngay kwarog. Amaw, pagpatpatayan nak itan ni badung ka. oh, Aw, apay, di mo pa tiyan. kaslajak patchain. Tapno amom kwarog. Siyak pa yun, ti mangibaon kan kwa na ijay club. Angam di namit kayat. Ha? Tanain lab unayin kanyak. Ha? Beauty ak ngamidan. Kaslakan to pa yung mangmang cake. Anya, ay unay kamutan kwaraw. Kano kasla kanumunmunyi ka. Original to'y rupa ka. Muna, munmunyi ka timang kukulang. Gikan. Na, salbag akwarugan. Hal kwaraw! Agsubli ka ditaw! Anya mo tinday talangam tuyang. Nakashort pan ka. Kin nakabaklis ka. Kit adda ka mutlaang dito yung nagtibalay. Nay, naka-make up ka pa'y. Ay, talaga akas ba daw. Iso adi na kundil-dilawan. Kanun gayam, rumwara. Ha?
Ay tuyang, di ka mutin matatao dito'y balay. Arami daya ti may sa alimpyo bakit ti kasta. Sa kadurman nakpayan nga asawam. Ay na, apay, di ka amaw ti COVID-19 ako na da. Kasapulan ti social distancing. Ha? Iso nga agi na dayo ta iti may sa amitra. Tuyang, agasawa ta. Awan mo ti coronavirus ka. Si Kati Virus. Iyay. Kananya ti amok ngay. Kat napnapan kamot ijay club. Idi pa'y laday ta tuyang. Palusot mo samot laday ta. Tadan kasukat ka. Ada kasukat ka. Ay, ginakmusmusan ko nak! Alay. Agsinatan virus! Sinagaya ma. Ay, anay ka! Apay kinabil mo ni Tuyang. Ilawlawag mo, tibiyang mo. Linipaknak iti nakapigpig sa baray. Iso asinipat kumitin Kunana pa'y nga awang kamain. Naglawag asina ti kayat na. Manipo di agkara lipstick ti nakalablabaga. Ken agkara make up. Kadurman na kon paray. Ano? Kaslamod la da COVID-19 kaon. At da siguro lalaki na. Ay, uray pa'y ada na dagsin makagapaw. Maiparit itilintag, akabilin ti lalaki, ti may sa babae. Ha? Tuyang. Apay akadurman mo mat ni Badaw, kat asawa Mike. No isukat mo iti sa bali ni Badaw, ay idarom na ka. Nang runa, no mapanagnakan na. Ay, iso tiim mo na, Kapitan. Napan nagbuybuya kadagiti agsalsala a babae. Iso anapan kami mat nagbuya kadagiti agsalsala a lalakay. Kadwak da maribanang kan marekwanang. Ano? Napanmat nagbuya ni Banang iti matso dancers? Wen, Kapitan. Yay. Ngamain, da kayumat akanayon idi kadakwaraw. Kanibadong timapan agbuybuya kadagiti agsalsala babae. Kanayon day nga aramiden nyo idi awan pa'y lockdown. Iso abasol yaw, Kapitan. Ay, day takat ti ko na, Kapitan. Tatabadong. Paghimunin nyo dagiti asawa yo. Ngam, idi agarjod da, kan napanda nagbuya iti macho dancer. Agimon kayon. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labi da tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.